Khubu yabakhuba ngokubagilela imkhuba bebhekile bese bethu uyabazuma. Kamlomo bayaphika ngenhliziyo bayavuma nyawo zesangoma ezihlobe ngamantsentse. Ziyanyathela ziyabhala njengempensela. Untombi zimgabisela ngomlenze. Bathi indlamlenze eintombini indlamlenze einsizweni. Ufika bamcela impinda. Ongena ngenhloko aphume ngenhlokomo. Mhlahlo wabalosi indaba exoxwe ngekhwela. Muthu wesiso oxuxuzelisa amadoda angaphesheya. Unomagebe ngokubavulela igebe umahamba sithele. Sihlahla samavukane sikwatelwe nayizimbangi zavelezweni maqede zayishaya isifuba njengekhonde lemfene. Size 19 awulingano size 1 nomveli nqa ngufakazi. Sabathe siyalinganisa kulingani sathi siyalinganisa kulingani. Silinganisa ngabalandeli kwangalingana, salinganisa ngamavoti kwangalingana, salinganisa ngengoma kwangalingana, salinganisa ngamagalelo kwangalingana. Bakhwaze egazi kosindo ngasi bavumile emfokampongose. Bathi gqula kwedini uyayibetha ingoma mfondini. Daza kuthi kwakhi. Qunze etshakadule emabhida yabadida. Uma giyaqephuze maqeda ahambe nezihlwele sibuko sikamaskanda mlilo basweyindidane KE masinga kwavuka usinga uzindondo zingangolwandle bayamasi naphesheya kwezilwandle kanyambeza neziphepho idlitheku yadla igoli nasemampondweni bathi ewe bayivume yasemandaba ngikuye ngakufanisa nomkhwanasi ngoba ubafake ejele ngokukhipha ijele tshulukisiwe empandle endodeni kuze kuqhuma ihluthu ndabamlonyeni sidlamsila akhwakele kuma front page emaphepheni unhlambakazi imthinti iphelela kuma comment siqhwaga sengoma sibilibo cabasitamuze bakhothi mina okasi mluli wesandlo bashayelayo abanye izandla mnikazi weGolden Hour abanye bathu Mr 15 December abanye bathu Mr 31 December ohlabe ngedolo phambi kwendlula mithi kaNdaba basondo noNdaba isehlula nhlamba uzincomo zimthola noma eflathele Irindia inkinga mfokampongose ngilapha ngamagama ngenkondlo ngiyabethela mubhede ngiyakutingela ngingana weyangempela